Esiyangisi. Nkulunkulu onamandla wonke. Yiso bonke abamkhulu. Usisa ukuvuka kwethu. Usiqine ngomsamo. uJehova umalusi wami ngiwesela mina senziwa sakhe. Uyangelusa ebusuku nasemini. Uyavumela izindlebe zami ukuphatha igama lakhe. Izinduku zami zemizwa kasikhumbulanga ngisesesiswini sikaBaba. Akayi ukusikhumbula namanje ngenxa yomusa wakhe nangegama lakhe. Uyawubuyisa umphefumulo wami emandlelweni amahle. Angiholele izindleleni zokulunga ngenxa yomusa wakhe nangegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethusi lokufa, angikwesaba okubi ngokuba wena Jehova ungimi. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyisihlangu sokungivikela. Ngiyathokoza ngazo. Wena wedlala isebe sami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Uxobile ikhanda lami ngamafutha, izindebe zami ziyachithima. Impela okuhle nomsa uvela kuwe Nkulunkulu. Kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ngenxa yomusa wakho. Ngiyakuhlala endlini yakho Nkosi Jehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami ngokungivukela umusa wakho. Isandla sami. Nkulunkulu onamandla wonke. Yiso bonke abamkhulu. Usisa ukuvuka kwethu. Usiqine ngomsamo. Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Ungaphuthi ukumkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngale mina ngivusela. Umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ogonga Jehova. Umkhonze ngokuthanda. Noma uhamba endleleni mkhonze ngoba uhlolwe nguye nasekuhambeni kwakho. Noma uhlezi endlini yakho emini mkhonze. Noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonze ngokuba nguyena unika umphefumulo wakho ukukhuthala. Noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama likaJehova. Uyithande indodana yakho akuphela uJehova ebuhlungwini nasekuhluphekeni. Isandla sami. Nkulunkulu onamandla wonke. Yiso bonke abamkhulu. Usisa ukuvuka kwethu kwanamuhla. Usiqine ngomusa wakho. Uyifundise kahle indodakazi yakho ukudumisa uJehova uNkulunkulu wakho. Ungaze uthwale icala lakho ngokungayifundisi kahle kwakho. Izinsika zendlu yakho mazidumise uJehova. Neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. Bandla ekuhlobekile nehloniphekayo lamenzi wezulu nomhlaba. Umenzi makavume ukubusisa ukuguqa kwethu nokusola kwethu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yomsa nesethembiso. Siyabona ukubonga ukusina wakho ngalokhu usuku namhlanje. Isandla sami. Nkulunkulu onamandla wonke. Yiso bonke abamkhulu. Usisa ukuvuka kwethu kwanamuhla. Usiqine ngomusa wakho. Siyabonga Nkosi Jehova ukusivusa kwakho kusemakhosi. Vuka nathi Nkosi Jehova ngalentanta namhlanje. Usinike izingqondo ezifanele. Usinike ukukhuthala Nkosi Jehova emsebenzini wokusiphilisa. Ukuthonga ukuvilapha kungasebenzi. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi Jehova usinike umoya wokukhuthala. Silime sihlangule silinde sikulindele isihlangule. Uyibusise Nkosi Jehova emsebenzi izandla zethu. Siyakunenga ngokwamukela ukunenga kwethu. Kungabi ngokusho ukuthi ngokusho wakho Nkosi yethu Thixo. Ningavilaphi isongo vilapha. Umuntu ovilapha ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu. Ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Ungahambi ucela ukudla kubantu.
Isifundo noma libale lima ungomsazi isikhathi uNkulunkulu azosayizwa ngaso noma liyana lima uhlangule ulinde kungonakala ulimele uhlanguleyo boba wezwani kwasedele esalamazi boba namahlobo okuhamba ucela abantu kanti uNkulunkulu kuphile izandla zakho bawusebenze ngazo ungahambi ucela ngazo ukudla manje ke wena usahamba ucela ukudla ngazo na awusebenzi ngazo bonke abavela phaya bayolahla
igazi labo lobize esandleni sabo aliwubize esandleni sikaNkulunkulu ngokuba bamphela inhlanzi uNkulunkulu ngokuvilapha kwabo. uNkulunkulu baphile izandla zokuba basebenze abasebenzi izandla zabo bazibekela bamphela ngazo ukudla bamphela inhlanzi uNkulunkulu izandla zabo. uNkulunkulu onamandla wonke yiso bonke abamkhulu sisavuka kwethu usigcine usinike izinhliziyo zokugcina imithetho yakho ngale mini ezivuse ngayithongeni ebesingela amandla okugxeka kubo ngaphandle kwakho. Uma ungumfundisi bosifundisa ngokukhuthala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi uNkulunkulu akusekho. Uma wena mfundisi onhle ngokulapha kwabantu awuzuba umthwalo phezu kwabo la futhi wena uzophila kahle uzoba inhlanzi engakanani uma ungamcela ukudla kwabantu la. Uma wena uyisizukulwana se-Adam no-Eva okwathiwa kuye empini yase-Edeni le mawulinde ubonakala ukuthi abathatha isimo sokudla uyazithuka wena ongakuthandi ukusebenza ezandleni zabo. uNkulunkulu onamandla wonke yiso bonke abamkhulu usisa ukuvuka kwethu usigcine ngokuba kwathiwa umuntu yakudla umbuzi isithukuthunze izandla zakhe watsho uThixo ngapha wathi uNkulunkulu ngokuqinisa umuntu yakudla uyawaphisa namazwi la uyathokoza yini ngawe uNkulunkulu uma udla ukudla wakusebenzanga ungakudlulelanga ebusweni bakho uthanda ukudla ungakudlulelanga beka isono phezu kwabo ngishawa isono sakho amehlo kaNkulunkulu athokoza yini ngawe uma udla ukudla ungakudlulelanga ukwedlule lokho isizamela owasikela
uNkulunkulu akathokozi bayibona uNkulunkulu bakusebenzanga nakancane noma intombazana uyifika uyavama ukukhathaza ngokuthatha zabanye amantombazana wena-ke ungenelele esifeni esikangakanani sokuba uNkulunkulu akubone usosizini nobuso bakho kubukela ngenqabu lakho uzothi uNkulunkulu laziswe yini nazi izandla zakho njena owathi uNkulunkulu ka-Adamu lima ulime phumule ngosuku lwesikhombisa izinto eziyisithupha uyisebenze zonke ungaphulula esandleni sakho uNkulunkulu onamandla wonke isaba bonke abamkhosi sisavuka kwithwala usile womsana uma ulwaphula ulunye kulezi eziyisithupha athi uNkulunkulu zisebenze uyakulivusa ngani uyakudonsebeza ngani ngokuba yona imithetho elishumi athi uNkulunkulu wayaphuza mesabe uJehova qine imithetho yakhe singalibali Dalo izulu lomhlaba shembo igcwele siyakubonga nje dala lapha sikakhulu
usenzela Nkosi into eyinkulu usuku nemini namanje Nkosi kusile siyafisa ukubonga ulalela nabantwana afuthange Nkosi bonke lokubaba sicela umsanga wakho usise Nkosi ukwenza kungethina kwenze wena baba ubona ukuthi wenza konke kwempela sicela Nkosi baba ibe nomphako odleka nalapha Nkosi esisebenzela khona sipha amandla-ke umlokho ngena siyacela-ke usabele Nkosi sibusise emsebenzini egama lakho nyazi lezulu manje nizobe phakathi amen amen. Ngiyayithatha Nkosi kuna sekuphakamile bantwana bakaNkulunkulu siyambonga ushembe ngobusuku obuhle asebona silale kahle ezinhliziyweni kaNkulunkulu ukulala kuyimvelo bancane kwadala uNkulunkulu wakubeka kodwa ukuvuka kulungisa umuntu awuzuza umphumela womhlangano ukuthi safanele siyabonga uNkulunkulu ukuthi sipasile safaneleka lokuzamthula angathi kodwa kungabasithwela balethwe nomhlaba siyacela ukuthi ngokwenza kwethu abasemanzini baphume ababelethile njengoba sizomageza siyacela ukushema sikhululeke sizobuyisela umthandazo kaNkulunkulu wengoma yamakhulu 201 cela Nkosi kuseqoma Anazikali Anazisa Zangutiela Anandi Kamala
ngayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama uyaziphezulu. Siyabonga abantwana abahle basezulwini ukuphiwa umthandazo wokuvuka. Umvelinqange asabela wona njengoba yesho nje ubaba uMshumayeli Shabanga. Kumusa wakho ukuthi sivuke. Ukona manje edindwa isilile emakubo. Abavukanga abathandekayo bemndeni yabo. Kodwa balale besophile ukuthi mabevuka bazokwenza ukuthi nokuthi. Kodwa abathandwanga ukuthi bavuke. Emthandazweni ulala kuthiwa Nkosi usivukele ey'ngozini zobusuku. Khona abangazange bavikeleke ey'ngozini zobusuku. Abanye abangazange bavikeleke ey'ngozini zobusuku hhayi ngoba uShembe ehlulwe ukubavikela. Kwesinye isikhathi ithi inkosi yokuthula. Thina boShembe sayisithi masilula umunwe. Bawugudluza abazali bethu umona. Bathi inkosi lona simsolile. Simyeke inkosi ungamvikeli lo simsolile. Njengoba kulotshiwe encwadini uthi uma abazali bakho bewakusola usiqalekiso lowo Nkosi thina simsolile akanandlebe. Sengathi uNkulunkulu sengangabizwa ngaloko imndeni ewokhulukhulu bethu. Sengathi mayisibona ibone kuyizingane abazodondolisa ngayo bayekela umdali wabo bangasibuki bathi basisolile mayibonga Nkosi. Kusho ukuthi nathi thina abanikazi bemzimba asiyihlole ukuthi ihliziyo zethu zikufanele yini uhola abazali bethu. Uma zingakufanele asiyilungise ngoba ngiyacabanga umuntu ophiwe umqondo ophelele ngaphandle komuntu othole kanzima. Bakhona abantu abathole kanzima labantu ekuthiwa abaphilile bakhubazekile. Lo mntwana usuke ethole kanzima. Wena nomqondo ophelele ufana nowami nowakho. Ngiyacabanga ukuthi kunzima ungaboni ukuthi la ngiyona. Ukhona-ke ukona ungazi. Ukhona ukona ungazi. Lo muntu onjalo ukuthi uNkulunkulu uyathetheleleka kodwa imvamisa umuso wona uyeza ukuthi ngiyona. Uthi uShembe ngaleso sikhathi wona kuba nenhliziyo ezintathu ezibasenhlizweni yakhe emzimbeni wakhe. Uthi khona lenhliziyo enkulu esho ngenkulu ibhesi wona. Izithi dada enhlizweni yakhe. Ithi wona. Uthi bese kubakhona ephakathi nendawo inhliziyo kusho inkosi inyanga yezulu. Ithi le phakathi nendawo ikhuluma kabili. Ithi ona ithi umboni. Iyangabazisa. Uthi bese bakhona le ncane uthi le ncane uNkulunkulu uyasithiphisa abantwana benkosi. Amen. Uthi le ncane uzoyibona ukuthi uqala ukuthi heqe uva. Uthi besithi ingoni isho kancane ingoni iqala kodwa ngokuthi ithi heqe uva. Besithi ungoni besiyathula ukuthi incane ikhuluma kancane izwakala iyahleka. Kodwa uma ufuna ukuyibamba ubozwa ngovala heqe. Akekho umuntu ongahlelwa into enjenganaleyo. Mhlambe ke nami ngikhule ngingane uthi nangu umzali shona le ufuna uToya ushukela iyathi theke uzobala ungenzi uzobala kodwa ishaya kancane uShembe ishaya kancane futhi idlule ingabusaphindi ibuye uthi uShembe bobamba leyo nhliziyo mayibonga Nkosi uthi ubolalela leyo nhliziyo incane yamzala novalo uyeke zonke lezi ezithi wona ungeyoni uthi ziyeke lezi ezizalusifa. Asihambe le ncane abantwana benkosi inikelele futhi Shembe uthi Nkosi sicela ukuyizwa uma ungayizwa emzimbeni wakho. Kodwa uthi uPawulayo uvalo heqe uthi bese yakhuluma khulumela phansi umo bese yathula. Masibambe yona abazali bethu yabahlula leyo nhliziyo. Yabahlula leyo nhliziyo singabiza ngokuthi uthudlana omncane enhliziyweni ezikhona enhliziyweni zabantu. Yabahlula abazali bethu namhlanje sila ekhaya emphefumulo nje ilezo inhliziyo abahlule kuyibamba nokuyilalela. Sengathi uShembe ngasenza thina siyilalele mayibonga Nkosi. Amen. Masiyilalelile thina sesinikeza bona.
bona meke bayibamba ngoba sebengale kwethuna sebewumoya bayibamba ungunaphakade. Amen. Ayabeza abantu. Amen. Umzali wakho mawumfundisa wena ngoba usemzimbeni wakho ukuthi ukona lokho angifuni mina ukuyenza lento. Uyayifunda cha. Lengane ithi ukona lokho mina ngangiboni ukona. Sengibona manje ethuneni naku ungasavumi ngidlule ngiyebona umdali wami nababili. Naye lengane yaphikisa. Hayi ngangibambe kona lokho. Uyobamba unaphakade yoba isizukulwane athi mayevuka egazini lomntwana ayonabela kuyo uyofika umfundise lento omfundise yona egazini lakho mayibungozi. Amen. Akulunge thina abanikazi bomzimba. Amen. Ungamshembu uyafundisa nje uyazi lezi. Ithi 1 no 2 no 3 awulungile ukona. Ufundisa thina asikubambeke singakwenzi. Lesikhathi ungakwenzi nabakini ngeke basakwenza. Amen. Kunjengabantu bakini mawuvuma utshela uSimamane asambe selapha egumbini likaSifanibani siyohlola. Uma uya bathi bone sothini ngoba phela uyindlinga silandele yena bese bekulandela. Bese bevuka abanye abasegazini abathi wenza kahle lumfana angithi vele babenza lento emkhulu. Wenza kahle asise lapha kuShabanga. UShabanga uzofika amakhathakhatha lumfana awafaka emzimbeni wakhe siyawancela kwashe intombazana enkosazana la yathi isalukazi zabo zathi mntanami thina sesihlale sigulisi bese siqhuba sikuza kumajiya umajiya kuyakunikeze amabululu noqamu nofezela agayiwe nemine namakhamba athize uthi ngesikhathi wadla mntanami ufike wancela egazini lakho mase siwancele bese sithola amandla athi ukubona ukuthi mase wancelile uzwa unamandla uthi na kusuke kuyithina sesihlume emzimbeni wakho sinamandla sincela lento kade sithi uhamba uyidla ngoba sahamba siyidla isona siko sethu ngoba sinawo uNkulunkulu eduze kwethu mase nawo uNkulunkulu sithi fohlolo singabi namandla okusukuma senze imkhuba yethu uthi ngakho sesigulise siqhube bese sikuza kumajiya athi kumajiya mnikeze lamakhambi nalemithi uyidle bese siyayincela uthi mase incela sithola amandla bese sisukuma siqhubeke nemkhuba yethu esasiyenza ngoba ithi inkosi inyanga yezulu yonke into oyenza emhlabeni uyenze kakhulu ngoba ngale kwethu uzoyenza ungasathani bayenza basathani isiyisithixo sabo phela isiyisithixo sabo. Ukhona umunye umntwana okwakhuluma futhi la wathi wakambulela uNkulunkulu imndeni yakubo uthi njengoba usubona abantu basedisco basuke begunquza bethu uthi bakwenza labantu uthi bathi ukuthuluma kuke mntana uthi bayinqwapha la begunquzile nje omama wentombazana begunquzile kuze kuse ebone isibonelo sethu uthi hey mntanami lokho bakho benza lento. Umngani wami esasikhula naye sidlala ibhola wayethanda ukugijima kakhulu. Ngisho efika ekhaya mayefika ngizobona ngaye eGqwiqi eJoga esuka kumina qoqabile esathi bagijima umuntu nje waye-active uthanda ukugijima wadlula emhlabeni wasayizwa imoto umakoti wakithi mayefika ezogana ekhaya akamazi yena sasisakhula naye ngicela ukusho igama lakhe mhlawumbe uNkulunkulu uzomkhumbula kwakuthiwa uSipho Makhoba ukwathi egcine kwathi uMabuza wayegijima ethanda nokugijima sonke isikhathi ngizohleli sizinsizwa ngisikhula nabo uzombona seqhamuka kuthiwa uSipho yini wathi ngihlezi ukugijima nje uthanda ukugijima akwazi ukuhamba kancane mase ehambile emhlabeni sengibona uNkulunkulu lelizwe kaMthaneni khona phela khona ukubona uNkulunkulu uzaleleke yena kodwa ungamboni usakhula nawe uyijaha wenza yonke bese bakhona isikhathi la khona usuzikile usumbona ngempela uNkulunkulu usumnaka ngishinzala la eNazaretha ile sosefika isigaba lapho sokusekhulile lo muntu seqala ukumnaka nakimi kwasekhona lokho kumnaka uNkulunkulu amen bese ngisinele angena umakoti ekhaya siphile naye usethi ngolunye usuku ngiphuma etohweni hey ngithe ngihlela ngabona kujomba insizwa nje ethanda impishanyana kodwa ngiyabona isiqinile indala nakona wayimdala kumina kodwa le yabafundi laba abangabonakala banobuso obusulekile uthi ingene igijima la yajomba wangakabiyele ekhaya yajomba uthanga ingene igijima yafika nje kunjani makoti wathi ngikhona
wathi awuthi uzobheka usibanibana ngibiza ngegama lethu lensizwa wathi wathi ngibona yena ungikhonzele yena ungitshelele ukuthi ngisagijima namanje uthi mayesuka uthi ngathi mina ubani na baba uthi wathi mina ngusipho wangasibamba lesikilo igama lakho wathi ngusipho makholwa uthi makholwa ngezwe kahle wathi umtshela ngisagijima namanje uthi wathi esuka wabedlomba futhi edlomba egijima futhi uthi manje mina ukuthi uyagijima lo muntu manje fike ngibona ngithi mina akasho ukuthi umakhoba wathi awusho njalo ngathi nawo usipho sehamba isikhathi sithangaka usagijima namanje umtshela ngisagijima namanje washayisa imoto vele cross umgwaqo egijima manje abazali bethu njoba size la sizobanqamula izinto ababezenza mayibongozi ushembe ulojuqula lo mthamo kodwa ushembe akawujuquli esiswini nganeno ushembe uhamba uyofuna impande yalowo mkhuba ababenza afika isizimbule ayisimbule unyazi wezulu mangabe ubuthakathi baqhamuka lapha kulabo khokho abasobondweni uqala khona ushembe azimbule ubuthakathi azimbule ukonakala kwabo abese bavuthulula ngoba usuke sekumile egazini labo sebe izimpande lesezingqabela lese ingabo sezingene kubona babhadwa nazo bakhula nazo yabona lapha ekhoneni lapha ekhoneni cabanga yasibona isihlahla mawuphumuza ungabenzi encane uthi khona isihlahla esibela ngamanje la lezi sihlahla kunomuntu phansi afika la thina singazi uvele sesila sisuka phezulu lapha ngasemzumbeni ushembe esithuthe ezosibeka la singafuni ukuza la ngoba siyayazi lendawo kwakuyindawo embi bakhula abantu la khushula izisu la ila okuhlala khona izangoma nenyanga zicuphana zenza yonke into uphalazelwa khona kwenziwa imihosha le yombili le ugobhogobho loshona lezansi uthi ugobhogobho ngoba ila kwamunywa khona abantu gobhoza igazi kwathi ugobhogobho lomfula lo esiyabona masuka kona manje insizwa ziqale khona ekuseni ugobhogobho la kula le nyanga edlule zisahlangana namathambo baqoqa insizwa wabeka lapha ngaze ngithi abaqoqa ngisazobika amaphoyisa baqhamuka ikhukhula uthi ahambe nazo evumbuka la kufa abantu la kulomkhosha ila wakhushulwa khona izisu abesimame abakhona kulelizwe lasemaqadini hayi abahlala la kwakusuka abantu emakhaya ngakini uphongo eze la umlobokazi ethi uzobheka ushabango uhlale hostel kukhona indlela ekuthiwa 14 ila kwafika khona abantu besimame bengangena abantu besimame hostel bengangena hostel afika ahlale la umakoti bese kumenyezwa kuthiwa shabango woza umakoti ukhona uzele ukuthi amuse clinic ngoba ibhedlela zangaba miningi emakhaya amthatha amuse clinic noma umakoti ezela ushabango ukukhunta ekhaya uhamba inyanga uma ushabango engezile ekhaya ngenxa yokucindezelwa abathumbi eze kumakoti ahlala inzukwana la ahamba ekhaya bese afika bemuhle umakoti ekhaya usho ukuthi ubezolanda isipho la umkhwenyana akakwazi ukuze ekhaya abese buya umakoti ke ezohlala lana insukwana zokuthi aye eclinic phela ayokwenziwa lezi zinto zakhona zabantu zomama bahle abathweli isithombo sakho shabango uyafika la umakoti ufika ushabango la usedlala odadewethu la bamfundisa ukudla ice cream ushabango ngaseyona insizwa usewubhuti aseni mnomzana usewubhuti umachiya la bamthathile odadewethu beqhamuka eloshini besasuka la bekhona odadewethu kuyibona abayisukela la eloshini odadewethu baye hostela bafike bona bavula umpula khona odadewethu ukuthi oshabango nomajiya basuka emakhaya bebahle kwabantu umzane beganiwe bafike la hostela ingakho kwakuthiwa abacindezeli bathi abacindezeli mabefika bakhala izindlu lezo oyibonayo lezi zesono amajele lawo lamajele ubaba omkhulu abashimizi ubaba omkhulu bahlala kuwo lawo owabonayo izungezile la ikhala emphefumulo bese bethi amabhunu oganiwe nangupolumu bagijima ubaba bethu bafike bayekamuhle kwenziwe amaphepha lapha bayazi ubaba nabo labadala
uyo lapha kamuhle kwenza amaphepha athatha intombi yakho baba ayenza umfazi uthola isitifiketi sokuthi ushadile bese benikeza uforum bese kuthiwa hayi laba abane uma bengane abahlale ko-2 bese kuthiwa nina imposhwa nizohlala ehostela ulalisise kahle ayikho into ekuthiwa imposhwa ihlale ehostela kahle kahle ehostela kuhlala abanumzana abaqhamuka emakhaya awunangavuma niyazi lona abanomzana abaganiwe amadoda bona ihlale ehostela abantu ababethi unkosikazi akeze eThekwini uzokwenzani mina ngizothi ngizosebenza ngizosuka ekhaya mina ngiye ehostela ngizosuka ehostela ngiye ekhaya ababengayifuni indaba ukuthi unkosikazi ize eThekwini base bethi kigebengu nina ngoba nizimposhwa nabafazi hlalani lapha ehostela nina mganiwe uveza iphepha ubaba bethu baveza iphepha abathathe kamuhle incwadi lo kuba kuze kuqale khona incwadi yomshado yaqala kanjalo yayingekho incwadi yomshado inyongo ngomthetho mayibonga inkosi amen leyakholiswa ngamaKhosi inyongo leyo yona incwadi yomshado leyakhishwa ngayo kuba nqanyiswa anqanyiswa ukuthi singamele ukunikeza uShabangu ngoba uShabangu ngomkhonyana kithi afike uShabangu amqhole ngenyongo ukuqhola lo abathi kuthiwa ukuqhola noma ukucola into efanayo le lo abathi uqhoyisa usuke umqhola umuntu umfaka amakha lapha ekhaya abe nephunga lapha ekhaya ingakho kuthiwa uqhoyisa uyaqholwa umuntu ngenyongo abese ba unkosikazi walapha ekhaya abe ingane lapha ekhaya kodwa ezokwandisa umndeni mayibonga inkosi amen nakhona Shabangu noMajiya bagcine behleli bengasayi emakhaya sele banjiwe phela sebedla amabhanatsha awo odadeni babafundisa amabhanatsha awo uyafika umakoti kaMajiya kaSimamane kaShabangu uyafika ufika kwakuthunyelwa phela kungamaphoyisa ngithi Simamane ayiwela engaphetsheya kuthiwa kumenyezwa ngombombo uyacela uphongolo wasekutheni ukhona umakoti othunyiwe ovele ekhaya bese ehleke ingubo zakho uzolala la nako futhi lala lezivela wayengani into Simama lapha bese belala la ko14 alaleke lezo zitwana umakoti bese ekhaya bese efona hayi baba sengimuhle angifuni ukusho ngendlela babesho ngayo ukunokuthi kwakuthiwa uzokwenzani umakoti abanye babehlambalaza mayesebuya uyabuya umakoti ngithi usemhle khona isikhathi umakoti esemhle khona esengasadinga umuntu khona lebathi useyaliswa yonke leyo nto thothi umkhonyana akasakwazi ukusondela umakoti akasafuni lutho kuya ngokuthi uhlobo njani umntwana amphethe umkhonyana usefika la uyajola ujola nopublican nonyoni yaweza namagama ayifenqana nje amancane okuqhamuka nayo into engekho emthethweni uyafika kuthi uyabuza kaveli asukuma kodwa edini uyasola umakoti akhekezele ehamba nomkhaba wakhe ajomba ekhona uyafika lo ubanje udadewethu umfunza amabhanatsha awo khona la elento kuthiwa lembhede yethu sesihlala kuyona enkokweni adinga umakoti awukaBakaThumasile hawu uzomubisa nami la akhekezele abuye mayebuya ezala sifuna kuyele ekhaya athi uyedelela ngifuna ukumqaqupela abese ngafuni labo dadewethu laba abafishane ethi abayizangoma nenyanga athi ngicela ngisize khona ungisiza afika athi angifuni lento le athi angifuni le khombisisa angifuni bamnikeze aphuza kukhubula ukuthi uzolashwa ngomkhosha nayi inkosazana ethi yabona beyosika utshani ebuthongweni maseyilele yakhuluma ekuthiwa uNondo ithi baphuma bayamakhosazana badudana bosika utshani lapho kanti masebelele uzobona bephinde lapho beyosika utshani nesikhathi bethi baqhubula utshani baqhubula inqaba yengane zithi lezi ngane sasilashwa la kwangebonanga abantu abekho abantu bala elokishini isemaqadini nabantu babefika ngokuzosebenza ukuthi selokishini kwakuthiwa siyamlocate uMajiya ukuthi akahlale lapha ngoba uganiwe ahlale lapha ngoba uganiwe nalaba siyabalocate ngoba bayizimpohlo bahlale lapha kushiwa banomzana ayikho into ekuthiwa impohlo zazila elokishini obaba bethu ngoba bengaganiwe ngokusemthethweni ibona ke babe izimpohlo kodwa lapho oseke ukhala banomzana
kushinda manje loba sekuhlala kungasahlali manje abanomzana sekuhlala nje izintwana zabafana nenkabi nayo yonke into sihlala khona lapha nodadewethu sekuyabuzwa manje sekuyisekhaya sokuzelwa ingane kodwa kwangenjalo uShembe ngokubona oneselibanzi ukuthi isizinda la kuhlangana khona abantu ikhona la emaqadini wayesebeka lompula wakhe mayibonga Nkosi amen uyabona manje usukophongona umuntu ozwayo uyahlanya umshumayelo ushabanga ungasuke emakhaya uyelokishini othethe icala ledlozi lakini uyagula ngikhaya kanti hayi ubuhlakani uphika ubuhlakani uShembe washiya izwe lakubo intaba mhlophe nentabazo ezweni lamakhosi wayokwakha ezweni lonondindwa nemfebe nababulana bonke eNanda yabona lapha ngasemthebheni eNanda ilapho khona kuwest kakhulu ngona la kwamashu lawa mashu udumo ukuthi kwadliwinja ngempela futhi sinqanqawe badla isimako la kodwa lapha eNanda uShembe akakhona umuzi oqala wasephamini okunkalondlela wangena phakathi esizwini sokubola wafika wabeka izulu uShembe wabeka izindlu zasezulwini wabeka igodlo zasezulwini khona ngobani uthanda abantu ulandela abantu yabona abantu abasekho emakhaya awuphike phela ukuthi bakhona abantu emakhaya ngoba bakhona abantu emakhaya ngabe amasimo aleli imbuya angibhekele ngakini sekhona la amasimo lawa wakhula ekhepuzela uthaba wasekho manje uqasha amankorekwere manje abafundi abesithi amankorekwere enza itolo uShembe uzovusa isizwe kodwa uShembe uzivusa phezulu kwethu mayibonga Nkosi amen asikhuleke ngomqondo base sesifike la eqala sifike umqondo ethi sishintshile emakhaya sesizohamba ke abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha sibuyele emakhaya abanye bahamba khona namhlanje abanye bahamba kusasa kodwa la ekhaya sihlala izinsuku ezintathu ngoba sinawo amadokotela afanele uhlale ugcine sokuthi ikini uzogcina usuphawula uzulela khona wafanele belapha belakhona wafanele belapha bayekhona cha funakala uzuphawule ufikele umuzi ukhona wakhiwe umuhle ewukhulisa uShembe kancane kancane wawulungisa kanti ugwegwile lokulungisa kancane wena usukubona manje ukuthi lo muzi kufanele ngabe wama kanje kufanele ngabe wama kanje kufanele ngabe bahamba kanje abantu wazini ngalomuzi ngoba umnikazi wawo ukhona uyasazi isikhathi ukuthi hayi lento ngoba ngangiyibeke kanje ukuthi abantu abanyathele kuyona sengiyayigudluza manje ngiyibeka la umnikazi wawo unyazi wezulu ilona elawula lomuzi hayi umcabango nemihlinzi yami neyakho amen wena izele la uzele ukuzothethela amacala abantu bakini ingani laba bantu esiza nabo la benza nokukhohlakala kwabo khona abangafuni ukulunga bazongena bese bekukhohlisa bese bevuka ngeyibonakalisa bethi hayi kufanele kube nje kufanele ingakho silalela yathi unyazi wezulu ngibonakele abantu ababonke okukhulunywayo okunye ngithandaza ukuthi inkosi sicela usihlukanisele okuyikho inkosi sinamathele enhlizweni ongekona unganamatheli kithi omunye umbuzo wayebuza laba ushumayela abancane angaka abahleli lana labo bantu ekuthiwa babona iy'bonakaliso bababona ngani ukuthi lento i-right lento i-wrong cha asikwazi ukuhlukanisa sinamehlo asizwe endlebeni asiboni futhi ukubona asifuni futhi ukuzwa sinento eyodwa ukuthi soguqa ngedolo ukuthi inkosi kukhona okhulume kanje cela usahlukanisele Nkosi makuyikho akulungi makungekona Nkosi akushabalala mayibonga Nkosi ngoba ngeke sithathe yonke into ekhulunywa abantu ngoba namadimoni ayakwazi ukukhuluma bazosenza abantu bakini usuyothatha leyo nto ngizoba abantu abadala bathi akubokuthi cha sizokulalela nje sibheke okuyikho sikulandele okungafanele futhi ukuthi sikulandele sicela uNkulunkulu Inkosi mase sifikile isikhathi kulungisa wena mayibonga Nkosi ngoba lo muzi ulawula unyazi asikaze silawulwa unyazi ngakho-ke thina umsebenzi esicela wona ukuthi asiwushiye lo muzi uhlanzekile njengoba siwufica uhlanzekile bantwana benkosi asiwushiye uhlanzekile mayibonga Nkosi angithethi kodwa sifana manje umuntu uma ufuna ukuthi into ayizwe fanele umemeze njengobona ngimemeza ngenza ukuzo lolapha hapo kubuhlungu ukuthi umuntu eqhamuka kophoholo kuthiwa sikhuluma mshumo emajini hawu bantwana benkosi hawu kodwa Nkosi yami hawu kodwa Shembe umntwana umuntu azathi endleleni
kushaya isikhathi ahamba uhambe lo muntu ulimele imphefumulo ayikho lo besiyela lo muntu uyayiqhenya lo muntu afune ikhuluma ingakho ngimemeza ungona ngizobiza ngohlala kuhlanya amemeza ngifuna ezwe nolapho ukuthemba ukuthi asithini mayibongozi ingakho sesikhuluma phezulu ngoba kufanele izwakale nabantu bakini bakuzwe ukukhuluma bakuzwe ukukhuluma nabantu bakini bakhoza abahle basezulwini sesizohamba manje siwele emakhaya sicela ukuthi siushiye umuzi uhlanzekile ungashiyi izinto zakho uyibonayo ukuthi bese singafanele iphathe ngoba zingcolile noma zinjani cha ungayishiyi lapha ekhaya ngoba vele ufika ugula ithongo lakho uhamba nalo lenza amehla abebuthundu ungaboni ukuthi uphethe into engcolile kodwa njengamanje wonke umuntu uyaphila mayibonga Nkosi amen wonke abophathi abangcolile ungabashiyi phela la uthi angeke basusumbise toilet ngeke ngiphathe into engcole kanje izinto zakho lezi ebeyigqoka abantu bakini uza nabo la bevala amehlo uthi uyibona bagqoke kanjani ngakho ke ungashiyi gogo wami nawo ukulahla endleleni ngoba mawushiya la ungcolisa uthi usuphendula umuzi umgqomo kaDuti abantu abazali bakho ke manje sebezothwala umthwalo wakho ngokushembe uzokuthatha akubeke phezulu umphefumulo loyilethila shembe mina sengizongcolisa umuzi wami ngithi ngizongigeza siqapheleke lokho bantwana benkosi siyaqwashisana futhi la siqwashisana khona ukuthi odadewethu sibakhombe kahle sithi abayiphethe kahle bazalele ekhaya ingakho ushembe azangalandele thina wathi odadewethu intombi zentethelelo umuntu makuthiwa intombi yentethelelo uyasuthi ke uthethelele manje linda uzuwelele ezibukweni lobukhosikazi linda mayibonga Nkosi uthethelelwe ngoba ushembe uyabona neselibazi lezinye zeingane azikwenzanga lokho ngoba zibona noma ithanda zakhaphezwa ilezi lemkhuba eyahamba okube beyithwele ingane mayiqanyelwe ekazindana sebuxhoshini iqanyelwe isalukwazi zasikhohlakele sibulala abana kwabo masivuke ingane esisoyenza ukuthi ingane ibe unondilwa ingane asimane impucuke phakathi kwemine nje ezimkhuba usumbonile uNkulunkulu wafika ekhaya imphefumulo zithobe manje dadewethu ungabusajaha ezinye izinto thana Nkosi nalabo bangikhaphezela ukuthi ngikhohlise uMajiya bangenze ngibe yisula ngilandele uMajiya isigebengu ngicela Nkosi namhlanje bageze njengoba sisi la ekhaya imphefumulo mayibonga Nkosi amen ungabusajaha okunye njoba sisebenza la kukhona ukuthi athi uMajiya noma uxolo dadewethu ungathi mayithi uxolo bese ucabanga ukuthi ushuthi ke sengeziwe manje ukuthi uyena ke lona uzongwelisela cha ngicabanga lo siyakhula sonke njoba sila unemacala mayibonga Nkosi lokho kuyokwenzeka emhlanganweni uNkulunkulu wanipha ithuba emhlanganweni esihlahleni mawumbonile ngoba phela iso loNkulunkulu ugcwele hayi la ungakhuluma naye la enza umthetho wasezulwini ukuthi umuntu mawumdinga umbona kuphi amen odadewethu babona isihlahleni intombi zibona emgidini intombi ibona emgidini uma ufuna ukuthi izovuza iyonyathela emabaleni kayihlo ufuna ukwelisela emkhosikazi uyibona emgidini awuyiboni emakhosombeni awuyiboni futhi empompini amen lezi ngane niyibona lana awuzona intombi odadewenu manila mayibonga Nkosi uma unehle njalo bobonke uhamba nesigebengu isikila mkhuba sinikelele odadewenu mala sonke sesibhedlela sizolapha imphefumulo abazali bethu nabo bazolapha imphefumulo abazali bethu lezi ngane banibona mayibonga Nkosi ezinye ithola imithwalo ey'ngane zasemakubo ezachitheka emandulo zamshushuzela ukuthi akathandi ukuze ekhaya emphefumulo ngoba zifuna izwi likaShembe ukuze uShembe abageze uShembe uphilisa ngezwi ugeza ngezwi mayibonga Nkosi amen manje-ke asiyigadeke leyo ukuthi uboyibona isho lakho mase liqala ukupaquza ubona hawu ukuthi ayikho into engisayifanele ngisebenze kakhulu ngisahle ngiyibuzi eyikhohlakele akudingeki nje ukuthi kube khona okuqalazayo ubonayo nani makhosazana njengoba sila mayethi umshumela Majiya uqola kunezela inkomiso ungathi
kusho ukuthi usezomkhetha ebhentshini cha ubonikela nawe uthi awukusho ukuthi kukhona lesi sibuzo sahlekile esisaphothakela lana siyakhula sonke zothetha amacala mayibonke Nkosi sobonana isoko lweNkulunkulu wena mawulibonile ke lelisa hamba emhlanganweni ngoJulayi qhamuke khona ke emhlanganweni nango January le mhlangano le uNkulunkulu ayimisileyo ukuthi uvusa imizi yamadoda uye ngayo hayi la ngoba uzothi yakwenza la akubona uNkulunkulu aqothele endlini yakho athi manje ngizongcolisa umuzi wami uzoqotha imndeni yakho uzobona usele wedwa uyisidumbu la sizothetha amacala abantwana beNkosi mayibonke Nkosi lapha ke izingane zakithi kunabantwana esikhula nabo kwasekukhethekeka ukuthi ke sime phambi kwabo kodwa insizwe esikhula nazo ebesihamba nawo lo msebenzi kaNkulunkulu ngenxa ukuthi abashumayela sinabo ababaningi abakhona umshumayela bekhaya zonke insuku mhlawumbe bavele nje uvelile nawo next week uzobongela ngeke ngidepende kuwena ngoba obaba abadala asebephelele sesibacela ukuthi basize kwezinye izinto udisekelele lapho bafowethu usekelele lapho bafowethu basilekelele labo baba sicela ukuthi bangasolwa nabo futhi bangasola abantu nabo futhi benze kahle kubantu nabo abantu babahloniphe noma bekhuluma nabantu bakhulume ngenhlonipho nabo futhi bahlonishwe kulabo baba abasebenza nabo la ngaphakathi kukhona abanye wabathola bephethe inswazana uswazi uthi inyanga yezulu ingane uyiphathele uswazi khona izothuka mase ikhulile uthi mase ikhulile isindala awusayiphamisela uswazi uthi inyanga yezulu usuyitshela ngomlomo laba abanye obaba baphethe inswazana ungathathi ngenhliziyo yokudinwa wena noma mhlambe nange nawukana na bese uthi abantu laba banonya bephathe inswazi ungasazi ukuthi usayo ukuthi baphathe iqwayi indaba senhlizweni yakho kuwe iswazi uphendula ukuthi wena kwethu isiqwayi abagule emakhaya abanomzane labo bantu ayenzele umsebenzi njengoba ukhuba ngithi mangaphazama umkhosikazi noma mabili noma mathathu noma mane kuba ukhuba uyawazi ukuphatha abantwana kukhona lapho khona ingane fanele khona uyithethise uzushintshe ngisho umuntu ukushaya uyayiqondisa ingane khona izothuka mayibonke Nkosi hayi ngoba izonke ingane kade sasebenza nabo labo baba ngimzekeliso nabakhona nabantu kade sasebenza ngokubona lezingane ezigcwala lapha ekhaya kumnandi kunje ziyazi lesikhathi ephakamisa uswazi ziyabaleka ziyaxoxa ziyafunda njalo iyathuka njalo ingane manje ke esweni lomunye umuntu ayasola nje nabo abantu banenhliziyo ezimbi angeke athathe uyisaphoto zingane lezingane ziyakhalima lezingane zobazihamba zenkazenyuka phakathi komuzi kukhona esingazange zizalwe esafuna ukufundisa phezu kwalezi ngane lesikhathi esikaza lezingane ezithuba nale ngane yathuka kodwa akulungile ngani lokho ngikwenza phezu kwale ngane mangiyifundisa uganga lo mphefumulo womuntu wengane yakubo ehamba nale ngane uyakuthi abantu lokuzenzisa ingane ngiyigangisa nje ayilungile lento ngoba nayo ikhuzo ngale mphefumulo mayibonke Nkosi phela kunengane engazange zize zibe izingane engazalwana ezingakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi isuka ingane inamathele enganeni yakho ingane yakho bezane izinto enkulu engaka eyiqhinga kanti iqhutshwa lo muntu mhlawumbe usekhulile lo muntu sezingeni lokuba inkosazana endala noma sezingeni lokuba ijongo uhlele enganeni ingane uzoyenzisa imkhuba yomuntu omdala angikhulumi iphutha ngoba niyazazi emakhaya niyayibona ingane yenza into uzuthi lengane ingelweni yenziwa ingane encane uyibuze wena uzumvulela umntwana usukwazi usuyafala nomathi usuyakwazi ukufunda usukwazi ukubona ingane ingene iqinise kodwa ingene enganeni phela ukuthi awuyiboni
nama ngiyiboni umoya wakubo womuntu mhlawumbe isakwazi esihlala sihlele enganeni esazizala ingane ezingekho emthethweni leyo ngane izokhula izokhula igane ihleli isakwazi njalo esiboshiwe ngale kwethuna kuthiwa wena siwazi umendo wakho kodwa waqhumula ingane wangcolisa umuzi asivuka isakwazi sinamathele egazini lomntwana lo mntwana umbona 15 years umntwana usekhuluma ukuthi usekwaqoma igondezo zabo 3 kamhleli isakwazi esikhothalele la ekhaya emphefumulo kuyafundiswa njengoba ingane isikaza ngoswazi le ziyafundiswa ingane bayibonkosi hayi ngoba ishaywa ingane igcineli zasikaza bese zivele zoswidi izona kuphela igijima zengabo baba ngikusho lokho ngoba ngenzela umuntu athi mayingena ngesango angabheki into ezogcinisa isimphula umoya agcine esekhuluma igama elilule ukuthi ukuhlubuka leli gama elithi ukuhlubuka liyingozi liphuma kalula kodwa emlonyeni wethu umuntu mayehlubukile kuleli bandla kahlali nabantu abangamaNazaretha kodwa liphuma kalula nje kuya sengihlubukile nami ngiyakusho sengihlubukile imajiya hawu sohlubukile umuntu ohlubukayo mfowethu umuntu ohlubukile ahlala esonweni kodwa liphuma kalula nje futhi umuntu ohlubukile mayesethethelele ukuya ngenkomo uhlubuka namhlanje kusaze usubuyile futhi uyikhiphelile inkomo cha ungabeka ukuthi umuntu ungiphazamisa umoya wami ukhubelisa umoya wami hayi ukuthi uhlubukile ngiyazi ukukhulu nami ngizokusho nje ngiphuma la muzungihlubula wena shababa asilijwayeleni kodwa lelo lulu siliyele ngoba ukuhlubuka yini umuntu ohlubukile akekho naye akalandeli unyazi uhlubukile lo muntu manje-ke nabo-ke labantwana mabesikaza kusuke kufundiswa nalo segazini uyeka lento yenzisa ingane ngoba ingane ithethiswa nokuba isuke yenzile wrong ababona ingane wabukhupha ukuthi bangasukela ingane ihleli kahle ithule ihlonipha bezonoma ithwaliswe ngoswazi bahlala ngengane ulithethisa nokuba uyabona iyaphambuka yezinto ey'ngane uma kuthiwa ingane ayibambe ulayini zinikeze uswidi iloko yena ifuna ukwenza ubugebengu ifuna ungena ngapha kodwa uyabona ihleli isigebengu kokeni iyafundiswa ukuthi wesigebengu muthi ukufundisa ingane ugebengu ngoba bayingakhuza le ngane izobenza ikhule na igcina ihlonipha imoto ngoba likhulile ithonge legambile emzimbeni wayo la ekhaya emphefumulo kuyafundiswa mayibonkosi akekho ulwa nabantu kuyacelakala-ke abantwana bakhe basezulwini ukuthi ushembe unyazi lwezulu asisize odadewethu bakuqaphele lokhu odadewethu ma unesoka lakho ungalingi ucele kula imali yokuthengela ukumali uthengela abazali bakho kungcolile lokudla akuye mina lapho isoka lakho phela le ngeke bakudla abantu bakini noma bethiwa bafa bekhohlalele bengcolile benjani ngale kwethuna umuntu ongasekho akangcolile ukudlula wona ophilayo ngale kwethuna umphefumulo wonyazi wena umphefumulo wakho usabhangene nenyama semhlabeni umphefumulo wonyazi ungcola kwakho fana komuntu osemhlabeni abakwazi ukudla okuthathe esokweni lakho majiya bese uthenga ukumaya uthi uzonikela abantu bakini ngeke bakudle bakubone ngani ukuthi uzozekala emphefumulo bakubone ngani ukuthi uzovuka ngisasa uzozekala emphefumulo abantu imphefumulo yabantu nengane encane wazi ikusasa lakho wazi ngaphambili lakho umoya womuntu ngoba bona bawumumo kaNkulunkulu ngoba bona bazi ngaphambi kwethu ukuthi ngonyaka ozayo uzoya e-university ukuthi asimvimba ngayikhona akaye endaweni yokuthi ngoba lapha i-university ukuthi kovuka itotoya afe nayo bazi ngaphambi lethu imphefumulo mayibonkosi ingane ewusana iphuphumile manje yaphuphuka indala nakuwena ophilayo ngoba yena yazi yonke into ibona yonke into wena ubona lutho ngakho-ke bengixwayisa kodadewethu ukuthi bangakwenzi lokho odadewethu bayacelwa mase uzekhala emphefumulo usuke uzokhula ukhulela imindeni yakho bongazi unganakile uhlala nomajiya engazange akukhiphele ngisho isente mase uzekhala emphefumulo
noma washisa ekuthola izingane ezimbili ezintathu mtshela ukuthi cha kusile manje kimi angikwazi ukuhlala nawe la ngoba ngeke uzungenzele lutho ngicela ungidedele ngekhaya kunezithuba lokuthi uqongelele uhambe uyogeza umuzi kababa owawunazo umzalisela izingane eziwu-3 uzobe uyikhulula wena dadewethu ngoba abakwazi abantu bakini bazokupha isibusiso nenhlanhla nomajiso kwalapho bazokuba kanjani ngoba noma ngathi bakunikeza ifa manje uzolika nalesigebengu majiso phela umajiso isigebengu manje uzothola izingane eziwu-2 ehleli nawe ngawibili isigebengu leso isigebengu sizokuzala izingane isigebengu ngobani yenza ubugebengu phezu kwakho le ngane itholakala ngobugebengu ngoba ukukhohlisile wakulutha waze wabeka imbewu yakho leyo mbewu yakho iphuma esigebengwini kuzoqhamukani lapho izulu sini injalo iphumaphi injalo iphumaphi edunjini mangenza ubugebengu uzokhipha isigebengu ingakho ugcwele izigebengu ngakho-ke ngicela mfowethu ukuthi cha ngiphume emzini kaNkulunkulu ngifuna nami ukuthetha amacala kimi uphume ohlala ekhaya ngiyafunga ngiyagomela ubone izinto zokuqala ziqaqeke uzokwazi la ukuthetha amacala omndeni uzothetha kanjani uhlala nomajira mhlawumbe umajira uvuka ekuseni ahambe oyedlela isango lapha awugquma phalaze enzela ukuthi umthande adle yonke into ezicidile abuye azohlala nawe ucabanga ukuthi ithonga lakho usulethe ekhaya emphefumulo lizokwazi ukunikeza isibusiso azathi ukuthi uyakulo muntu uzofika ngcolisa hayi noma nangibuka insizwa ngalento nginanisa obelibili yakusiza na ngoba mawupha bazobopha uyisho omkhulu bathi uyabona into ezile emzini abantu sikhishiwe ezulwini wena wabungcolisa imizi yamadoda ngisiza wena Ntalisuthi igama elithi Ntalisuthi enginganibathile ingubo emhlophe lisho indoda wezwa insizwa enginganibathile ingubo emhlophe wezwa baba isho indoda inina ngikhuluma nami nawe nami ngiyayitshela futhi ukuthi lento angiyeke asiyeke nasetele ingane zabantu zemakhaya bazokunika kanjani oyisho omkhulu inkomo zokugeza umuzi ngoba uhleli uyaqhubeka uyona phezu kwalokona onile ngeke bakunika nguthola umsebenzi kade ngiyekhaya emphefumulo ingane uhleli ingane umuntu usuzowayibiza ukuthi uflow igama lithi uflow uchaza ukuthini ngesiZulu chaza ukuthini yazi bona lithi umata ubiza ingane umuntu ngumata uflow wami lo uflow wami lo phela ukufaka u-R kwakwenzelwa ngoba abantu khona abantu bangakwazi isingisi kwakuthiwa uflow empeleni uflow wami kwagcina sekuthiwa uflow kodwa kusuke kuflow mata wami ingane ligama elithi ukukipita lalisiswele egama lesingisi lokuthi keep it umnomzana usebambele ingane yakho usuke inkosikazi abesethi hayi thatha lento iqinela ngisayifuna ekhaya keep it wasethi keep it ngiyalazi limbi leli gama mangikhuluma kodwa lapho ekhaya emphefumulo alikho inyala la ekhaya yonke igezobala ngoba bona sigezona amahlazo mayibonga Nkosi amachilo ngoba lamachilo wona adala ukuthi kunuke emzini obabethu nasempilweni zethu ngoba bahamba bethi mboza nesikhapha mboza nesiwaba hayi ihlazo lento yinto yasekhaya iqala lasekhaya ukuthi kungena umnuko baboshiwe manje thuneni liyavuka lelivumo leliqaqa liyavuka livukela bona bachizele yithi bese uyonakala umuzi ekhaya uthi uyiNazaretha umkhokheli umshumayeli ingane zakho lizane zenzitshidi yonke ekhaya unikeza inkonzo umkhokheli ushayini into ezimnandi zisho amen abayinqaba egcineni lwesinkosi amakhosi ngiyacela ungisize ingane zami ayifuni ukumlandela zenza ukuthi nokuthi dawo utshwala hawo kanti noma ushaye ukuthi uNkulunkulu wakhipha imali nawe kudalwa yini lahleka ithonga majika lithi hehe sokesibona uyaqephuza lapha eparadise umshongo uyamazi noNkulunkulu wakhe noNkulunkulu wethu thina sikwazi ukufika kuyena uyafika kuyena ngoba wakhethwa yena wahlangana wavotelwa usekhulile namhlanje usewumshumayeli usewumvangeli usewumfundisi uyangungwa kodwa umndeni wakhe awungungile
Sizokusiza kanti mina ngingungwe abantu kodwa umndeni wami ungangungile nesibusiso. Uloku ukhuluma manje dompela. Ukhuluma kwekanye bathi mbo abantu kuyena. Ukhipha umgidi azahamba qoloshe. Bambize azagcina sefanele ngathi seyinkosi. Kodwa amakhosi akuba akazi usondela kuyena. Akawasondizile uNkulunkulu ulethe isifuba yena wathintana noNyazi. uNkulunkulu uNyazi wezulu. Eka konke futhi mawulethe isifuba. Kodwa uShembe uNyazi wezulu akazelanga nje. Ushembe Thixo wamathambo nemphefumulo abazali bethu. Ingubo kaShemba embathayo imphefumulo abazali bethu. Manje kwazi sonke nazo phethe ikhwama elotikoloshe egumuzayo. Ikhwama nokubona imbenge ziyagumuza zinotikoloshe bababomkhulu ikhwama zobabomkhulu. Bazoya kanjani? Basizoya kanjani uNkulunkulu njengalekhala. Wayenza kumkhulu Shembe. Iwona lo namhlanje sizokuwe. Zintombi zakithi liqhamuka amazwe ngamazwe bayabonga uyise lo omkhulu nogogo bethu benze into enkulu bangenile sebenzisa umthola amandla bese bekwazi koyibika bayilahle kuyo uNkulunkulu mayibonga inkosi amen nani isizwe zakithi mayibonga inkosi amen ngiyabonga ngicela ukuma la bantwana bathi basezulwini sitendele umjumayeli asinikeze izimiso nemiyalo asichazele nokuthi kuzohamba kanjani usuku asebehamba asebezohamba sicela kodwa abantu bangahamba njengamanje ngiyacabanga ukuthi kuyaphuma umoya uzobekwa lapha uNyazi wezulu ukuthi abantu bangaphumi ngamayile laba sebecula indlela uyazazi ngokucula indlela ungabe ucula indlela yokuthi ufuna ukubukela iPirates noma ufuna ukuba ngumsinde ekhaya uyothethisa ingane makunjalo ungeke eqine hlala phansi usebenze mayibonga inkosi ngoba omunye athene yakude ngithi mina kuphi kude azizophongola la emhlabeni ukude la emhlabeni uShembe balandaphi labantu bakini uShembe balanda ekuthuneni kwethuna nasendulo khona abantu abafa eminyakeni eyisigidi isigidi konja thisho omkhulu imiliyoni khona abantu abafa miliyoni ago abasabhadle ethuneni awucabanga ukuthi manje lithuna-ke ngoba lithuna lishona phansi njalo makuzomunye ligibela phezulu komunye leshona phansi awucabanga ukuthi uthubeleza hambe isikhathi esinganani yolanda leyo kodwa ngoba uNyazi wezulu ungena la lingene lihambise okonyazi lolanda labantu bakini mayibonga inkosi ukuba ngeni ngaba basukumazi bathi hayi sibabonile bengena kwaze kwalotha senyama bamenyeziwe emathuneni babonile nayizola derecho nangakuthanga bebesho bethi bangenile lo muzi bantwana benkosi imizi uShembe uyakhile ngokuqonda kwakhe kwasezulwini wayeseyinikeza imisebenzi yayo ufana nezikhungo emhlabeni khona izikhungo khona isikhungo zokulaba isibhedlela lesi seyihliziyo isibhedlela lesi samazinyo noma iklinikhi yamazinyo kanjalo nasemhlabeni khona ama-ground la kudlala khona ibhola noma network noma netball bese bakhona amahholo umculo bese bakhona zonke izikhungo nalapha eNazaretha uShembe uwakhile imizi yakhe wawakha amathempeli kodwa uwakha bese wanikeza umsebenzi wakhe la ekhaya lemphefumulo kuwena kimi othi la ekhaya khuluma into engapheli lokwakhuluma ngendaba abantu abalelo thina umhlaba asikitazwana sizokitazana sini uShembe elathe ebuthi inqwaba abantu abamanqabanqeba abaphe impilo zasemandulo abagcwele uthathana lemkhonto esini sizokhuluma sini ezofikaza siyeke lokuThemba awubekele lo muzi sikhuluma okunye cha ngeke sohlezi sikhuluma lokho sozosingene ethuneni amen wena umusa ubothi usuzwile
musuyigilaza ngokuza lana phela ungamsuzwile usuwenzile kubeka phela ulandela uNkulunkulu uhlele ithonga ugezile uhambele amathempeli imvakasha nenze lani sempuleni empuleni kuziwa ngalesikhathi zogeza bese kuyaphunywa emakhaya ayibonga Nkosi kodwa bahleli lapho bayelo kwezinto njengoba siphinde sikhuluma into leso into ezazo basikhuluma lo nale nyanga ezazo besikhuluma lo nangonyaka uzazo besikhuluma lo ngoba baningi abafikayo abaqala ukufika abafuna ukuzwa umongo ukuthi ushembele umuntu wabaphelana mayibonga Nkosi uhlala wena uzudina ugcine sokuthi isicefe lento ekhulunywa yohle zikhulunywa nje labo bantu ekuthiwa bangangeyinwele zekhanda lakho ezamane u2 uhamba nomfowenu uthi ushembe hlanganisana lezi zinwele zakho nezamfowenu abantu bake indawo mali umndeni inwele nenwele ikhanda nekhanda lihleli iviyo labantu bake mayibonga Nkosi awucabangeke labo bantu kuba sebehlangene sibangaka uthi ushembe usebenza kuze uthuluka benini ushembe sebenza ushembe thina sithi uhleli impuza emanele uhleli manje kuvuka nathi ulayela uhleli ngesiqu sakho umzimba wakho umphefumulo wakho wasezulwini njengoba umoya ngeke uthi ukumanza bekhala emphefumulo mayibonga Nkosi uthi ngoba isikhathi asikho lo esikudlulisayo sina inkolelo yakho kuyinkolo yethu ukuba isikhathi sikhona beyizothi akasukume owaphila inhlahla yokubona ushembe wenzani lapha bekhala emphefumulo ngiyazi nesiqiniseko ukuthi ukhona wakwabona ushembe wenzani lapha esikhala emphefumulo uthi kumanzi iyani ufike nawe izolo boqala ukufika uzane sizwe sakini esingangehla abadlolwane nawe ushembe ukuthola ngemphumulo njengoba sibe sithi umuntu kusho thina esibathi ngibamhlophe webafowethu nini ngembathi ngibamhlophe ushembe akayini umuntu uNkulunkulu usibona sesola siqhoma ngomhlophe sithi ushembe uyaganga bonke lento sesibukile manje ungamlandeli futhi umuntu akakhonzwa belibani wamkhonza umuntu ngisakasilaza ngakhabelela kahle ngakhuluma kahle akhuluma into ezwa ungamkhonzi umuntu okhonzwayo munye unyazi bezulu khonzela abazali bakho ukuthi abakhumbule emacaleni ushembe wasekuhleli bese ngathi ugcina ukuthi ushembe wasekuhleli hayi khona ushembe wasekuhleli akekho ushembe munye unyazi bezulu iNazaretha lilodwa alithi iNazaretha lasekuthini lasethembezini la kuphi ayikho leyo nto mayikhona ingubo emhlophe nje balandela amadodana kaShemba ngikhuluma ipolitiki ngikhuluma iqiniso isiminya mayibonga Nkosi uNkulunkulu munye unyazi sifuna ukubeka lokho siqokothise ngabantu bangadideki abantu abakwadidiswe la abantu bangayiqoqi iNazaretha abanikezwe emakoleni abanikezwe emzini amadoda omajini athikhethe inkosi emzini wabo abesegqokisa ingubo akuyona ingubo leyo ishide limhlophe uliqokile awona Nazaretha isitwethe lesimhlophe uNazaretha ukhetha inkosi eparadise njengoba siseparadise abathanda ukhetha inkosi bangasukuma emva ukuthi maseqedwe ngekhetha inkosi yasebuhleni abeselandela uNkulunkulu engakhona eza ukuthi sibhabhadisane athenge ingubo abese ugqoka uNazaretha ngalelo suku eyobhabhadiswa ngumNazaretha amen hayi umuntu ngisho ngafika umkhulu wakho nokhokho wakho athi ngigqoke umhlophe bese yamaji yathi thenge udlala ngawo akhumbule mama ukhulunywa nesizwa la egqoke ubemhlophe ithi yatshelwa abantu bathi abantu mawuyekhala emphefumulo ubogqoke ubemhlophe amanga lawo bantwana benkosi amampunge lawo ingakho ngikala ngithi amuthi amanga ngoba ngithi amampunge ngenza amandla zakhe ngizozenzisaba ngimpungosi ukuthi amampunge ulimi lokuhloniphisa amanga lawo akukaze kuthiwa hoza ekhala emphefumulo ugqoke ubemhlophe uzoyiqonda ubemhlophe ungabhabhathisiwe wozu wena iNazaretha wena elingakembathi ingubo emhlophe ngoba usuzwile ukuthi uNkulunkulu ukhona ekhala emphefumulo amen ungumNazaretha kusho ukuthi ukhetha inkosi ubhabhadise kodwa ungayigqoki ingubo izokushisa leyo ngubo nabazali bakho uzobashisa amen ngiyabonga ngicela uNkulunkulu abusise izizwe amen abantu bangahambi ngadlile siyosebenza masuka la
la emkhosheni siyakhona nakwezinye indawo. Amen. Siyabonga kaMkhulu Zulu amazwi ompower endlela. Ngabe Nkosi uSithumile usilekelele emsebenzini wakho phambi kwethu nje kukhulu kakhulu ngaphezulu. Uqala kodwa ngizozila athi isikhathi sethu lokho 7 ayikhona abafuna ukuyilika. Ngothu wethandazela lekhaya. Ngothandazela manje. Amen. Amen. Nkulunkulu uthumile abantwana benkosi ukuthi silekelele bayibona umsebenzi wakho umkhulu kangaka. Wathi uNkulunkulu sokhalakile ngirana nesamba abantwana benkosi. Namanje ngisacela ngesulule inhliziyo ngaphambi ukuthi ingakwazi ukusithela komama. Socela usulule inhliziyo zethu manje silekelele abantwana benkosi. Lokho esinakho ongeke nakho kudayela icala. Lana makhosazana asuke ngephambi abantu usulule inhliziyo zethu lokho kanakho kulekelela. Amen. Amen. Amen.